Be strong. شكرك pa kavalikutne šukarak Esselamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Sa okole pralenje kolo slovenataro islamsko veroispoved, sen normalno je pozdrav bičela čiko samare dikutne kola neli tevakiran na eko islamsko veroispoved. Znači jek selami hem jek pozdrav sarnenge. Sarso tumen već siklesijen ili pa neli uvekamen potrudinamen maksimalno ispunjeno kriterije koja kilova pilafitari romani populacije, sinema sakeda i pučiva da li i o islam ili religije tani jek vrsta integracija romenge. Pa kada ste magnum samo 2 lafje ili 3 lafje kratko samo tebe kerav, ja me verujnava da kaj tano o integraciji tani isto ko islam ili ki religija uopšte, soske, a dvajtano isto jek delo tare amare romani populacije. Amen barilem religija i religija i tani lepimi isto ki amari komaro životu. I siki religija da, znači te promeni na nešto ili tano reforma ki religija da, koja dva smislu i si ponekata savkeda situacije kola su i religija ponekogaš čitinala pe javer, ali hajlola pe vare. Pa da leskeda između ko nisave praljataro islamsko veroispovec ili religiozno uvek postoji na savke debate soske očitiva i perspektiva tane vaver. Znači, avdive manglum pa najpti samo te zaokružinav, kovetano prašanje da li integracija isi ki religija apsolutno isi da nešto vrska, a da leske da amen keraja isto religiozno programe, soske smatrinaja deka ojde tani jek vrsta integracija komare Roma. Znači integririnajamen keđana te filtririna šukar amari religija. Hem te šajte praktikuina da amari religija onaka sarso mangela amendar o Allah ili pa odeva. Sarso akedjum kokla debate normalno i semena di bud po kompetentno hođa imami kova soj već kanimojim tumenđanele penđarenele o hođa imer ajdini kova su tumen siklesjen lester, znači uvek neklasično ili tradicionalno islam te šunen, nego šunena uvek taro jek javer perspektiva o islamu. Znači, tari perspektiva, taro racionalno
И адалеске повикујнава туме ко поваро број, те шајте ширене на лайф, козум со шај ко поваро број, соске, сар увек сар со сиентуме сикле, гигантично, значи гигантично, стварно гигантично деламе перспективе таро исламско вероисповест, таро аетија, таро хадисија, хадиска науке, хем историја да, значи, кереа лафи таро јек мануш, кова увек деламе јек перспектива која со Чачипнаске морате призненав ко последна акала лескере емисија заедно маре емисија која со Киргемлен и неамен буд стварно буд позитивна коментајра. Ме захвалинама која нав исто е хоџаски и береске да целокупно значи исто е тари целокупно џамија со пиравола нав ИКУР, значи ленгира која нав, магира комо лично нав. Захвалинама ко садла шуже коментајра која со тумен муклен хем конструктивна сине. А дава деламен и мотивација те кера панда повише пошуже емисије која керала белафитаро исламско да вероисповест. Авдиве замолинава тумен елеске која нав, замолинава тумен елеске панепти која нав, значи ширемен акава лайф, да би те шајтал панако побаро број, се вапи Аллах иншалла нека пишинол тумен ја елеске која нав, ширен аква лайф, това ко побаро број. Откога колку побаро број ме гарантиринава туменге, дека ка почина значи те шуна нешто абдиве сар увек гигантично тела нешто аменге ко корист. Значи и тема на не случајно него измислими тема и тани соскија гере амен денгемла читива јавер халюба јавер. Акалестар сарсова киргум о имами о хоџа маро имер ајдинги какел попшен лафи не замолинава тумен панепти ширино лайф тумен исто шајпа теди кен преку платформе YouTube роден Рома интеграцион центрум абониране наме одотеко тумен шајпа значи и теди кен са амаре програме исто ко волтумен два шајпа товен актуелно информириме тари амари актуелно програма со амена кате кере. Па најпути, ка замолинавтуме кој буд шужо конструктивно шукар емисијата оламен, значи, ка замолинавтуме водене рачуни котумаре коментајра, а кава ано на не класично дерси, на не течинава нон-стоп, амаре хоџа, те пучани се прашање, суске на не прашај одговор, него а кава етано јек дерси кога со ислам делами ја гјаре те шуна. Значи Аллах е скоро вахите, Аллах е скоро келами кога деламе. Па не бути повикујнаватуме ко повишето број, значи ширен лайф, елајске која нав колан бушужи тема активе и тема и тари па не бути срсова кирјум, чити ба јавер, халео ба јавер. Хем, па не бути ка замолинавтуме, водене рачуни ко тумаре коментајра, ме па не пути ка замолинавтуме, значи трето пути вакираватуме ге воденен, мата ва джико од вас со морате блокирана ни се прале, најпотреба. Значи, тема, окей, шајки тема нешто повеземо те пишине, доколку и семе шај па капучада, амаре хода, но матовен ни се приватно или па те вакерав перзонни, значи персонална ни се обратива мато джико хоđа и мери, него те керамиге онака ек шуше програма, значи те доликујно јеке муслиманеске коабдисутно време или па те вакерав јеке возрасно манушески. Ме верујнава кодува дека кола ми е будшуже конструктивно совпети ем кашуна авдиве буд интересно тема. Па далеске на нете задржна више амаре хоđа и мре, него ка повикујнале Андре ем сарсова килум ширене несевично о лайф таби ту користиме при јавера да прелятаро исламско вероисповест. Еселаму алейкум ве рахметуллахи ве берекатуху. Hođam, şukar alan, amenge. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili Tuke, hem sa amare gledačenge so pratine namentaro akala tikne ekranja ili pa jarva kedlotaro akala socijalna mreže. Inšallah rahat isijen, inšallah saste vestesijen. Kova momentalno raklevajamen ko asavke momenti atariakaja pandemija so čače but naglo naročito ki Germania steginjamen ili pa panjamen, ama şükür Allah eskeke misnasoske šukartijen, sastesijen, vestesijen eke ayarda akale socijalno
мрежаја ка пробина кобор шај машкар па амаре рома те пренесина о ислами, то есть те сикава о ислами, со значилна те амен амари джамија панди, ама амаре социјална мрежа и правде, значи искористиндор тире гледачен, со тут пратинена тумен, авдиека пробина кобор шај те објаснина неко бор правилоја таро ислами или па агар вакердо неко бор проблемија исламескере соске сием или па соске алевди каква степени амен муслимани и акатеи кердо баре концептија агар кердо бути доста кова вие иншалла адла проблемија број по број ка нарединав хем ка вакерав хем кобор ка шај ка пробинав, значи те базиринам са свако пути миро кери белафи или па мире дерсијата ни базири беко реалитети, значи ка пробина кобор шај те базиринам ко чачипе, амаро авдусутно со амен джибдинаја, анаки одеја илузија кова мангаја те ова или па те дореса, тачно да шај мангаја те дореса којек степени, ама од два степени доресела песал да амаре чачипнаја или па амаре реалитетеја. Авдиека пробина кобор шај амаре реална несогласност машкар учиме, машкар ко учи някоја, со аваја джу какава степени е исламескоро, со амен машкарамен и си амен саринен различно фетве или па различно образложување или па различна перспективе таро ислам. И екстрана и шукарте воламен различна идеја, и екстрана и шукарте те расправинамен јеке буќаке, ама ки крајка сарине требала това едногласно заедничко андо јек заклучок машкарамен до муслимања, ама 1400 години агар вакердо или ба 1300 години кој ислами паломери бе пегамбере скоро кобор бешлем или па кобор бешле о алимија заедничко ко масе или па бешле ко расправе машкарпесте дикаја да одвоингемамен са повише или па раздвоингемамен или па цидингемамен са повише, ава нисарте ава кодва јекипе исламе скоро кова Аллах джелешану аменге народинела сарко суратул Али Имран, сарко суратул Маиде, амен у муслимања сием јек или па амен у муслимања сием јек уммети. И кобор од ова аменге о Кур'ани те вакерел, и кобор од ова Кур'ани амен те тингелел амен код ова правцо, амен дикаја таро авдусутно амаро реално дживдипе. Таро амаро чачутно дживдипе, шај само те хваватумен те вакера дека сием сарине заедничко исто или па сарине сиамен заедничко исто дикиве, шај само те хваватумен, ама ко реалитет имаш карамен де свако јек цидела тари пири идеологија или па свако јек цидела тари пири страна. И ме авдие сама репрала со шунена менакате, ми мангавате барем јек пути ко курко нековен реална коленгоро дживдипе и нека признаинен о реалност со авдие амен акате ка спомнина или па ка наброина неко бор примерија амен дар или патаро ислами или патаро муслимања. Да. Ајке гере. Хоџа. Ме мора кане директно пучувате пучав. Соске према ко коментајра, мен увек нормално пали амаре емисија дикаја хари о коментајрен покушинаја према ко манча хари те извојна агјаре о време те шенели те објаснина. Далење ни се буќа кола со ола поставинена ни се прашање, па каде према ке амари последно тема која су сине доста значи предикли, дон денеска движинена пе курсеринена савке машкар пестете вакера век састе дебате, машкар комануша, кола со некој вакерала да, некој на, некој поддржнува, некој нормално на поддржнила, а дава оде идеологија со итано сосвим нормално, а десутно времеске. Опучивај тано дали кале уметеске крајно време тано више диси реформата нека. А кала про излагање према ко социјална мреже
Soi osrč, so mangiadele te kere, so mangiadele te ane. A caleia so mei clovava ili pa so dava se koga ще avea perspectivi, ili pa so mangava te pravaftu mengi je che aver udar taro tumari godite di ken taro aver pencere ili pa taro aver jamia tano kodova u islami te anale ko pravo vreme sar so amaro peygamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam jidinkerjale ili pa u islami sar islami kovatano objavimo taro Allahi, taro devel. To schiameni siame navdia dui islamia, Ibn Taymiye koleskoro kitabia kava vakerelale, inshallah koji pratinela Ibn Taymiye, koji čitinela Ibn Taymiye, ova kava kajanelo, Ibn Taymiye za prvo puti koleskoro kitabi, eftašel verš palo peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, anela jek tematika koleskere kitapia, vakerdo islami kovatano biçaldo taro devel, yani vahyeskoro islami, kova leskoro temelitano u Kur'an yazimuşani, emisiamen jek ujdurdimo ili pa jek hovavno islami, kova odova prenesinelale ili pa odova vakerenale o manusha ili pa o učenjakoja. Znači, ujdurdimo islami, hem čačutno islami. Premalmire, avdusutne izlaganja, tano od ova su me mangava amare muslimanen, amare pralen te anamnen kodva čačutno islami, kova jidingjao peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem e Kur'anea. Znači, adava islami, kova mangava o Kur'ani te jibla kera. Adava islami, ket i Hazreti Aisha radijallahu anha sine puçli taro ashabia sarsine o peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem sarsine of tegani i Hazreti Aisha radijallahu anha vakerga tumen hiç Kur'ani naçitinenali yani peygamberes koro ahlako peygamberi sine civdo Kur'ani kova pirya ki avdiya akava me mangavate anaf kamaro Kamaro ummeti, kamaro islamsko ummeti. Civdo Kur'ani te civlakera e Kur'ane. Kova doboron berş meryakergemle, kova doboron berş pakergemle kamare peşkirya, kova doboron berş upotrebingemle lil salde te halpe sovol ili upotrebingemle lil salde te arakela mentaroloșna buchea ili pa upotrebingemle lil salde mulenge ameno Kur'ani azimuşani kamaro tradiționalno islami penjargemle kitapi kova čitinaele salde mulenge ike adavame mangavati kalaftaro amaro muslimansko ummeti iteana jek Kur'ani kova trebala te civlakerale znači taro mulo som meriakergemle doboron berş avdiye te civlakerale ko amare kalbia hemlea te civdina soske bud baro broj taro muslimanja avdiye ovena muslimanja ili patane muslimanja ama o Kur'ani napravena ili pa o Kur'ani načitinena. Žalosno so mora akala lafia svako puti te povtorina meva kergium amensim jek ummeti jek narodo kova prifatinaja o islami amaro kitapi nađanaj. Napravgem amaro kitapi. Eki Allah Jelle šanuhu amenda rodila prvo te haljova, prvo te čitina, prvo te džanaso, so pišila kodova kitapi, pa poslem amen te potpišina amen, ili poslem amen o šehadeti te vakera, ili poslem amen tova muslimanja kova abdiye agar vakerdo muslimani avala tarola fi seleme, islam, kova avala tarola fi seleme, yani agar bukvalno prevedimo taro te vasta šukari pete thavdel, yani salde šukari pete kere. Ket kavakere muslimani jednako na šukaripe, dobra dela. Ili sigurno. Znači, ili sigurnost. Sigurno te ove. Ja, sigurno te ove. U islami tano je religija koja tani od teo se tingepe sigurna. Pravaleno mušrika da soske tikjava o mušrikoja da, o kafirija da, o nevernikija da, naše nasine kikjava. Soske ikjava sine jek sigurno tan, kodova tan
mudaribе, kodova tan nasilstvo, kodova tan bilačipe nakerelape. Odreski da vakerelape mesjidil haram, tan kaj su nakerelape haramia. Eke kovakti e pejgambereskoro da ili pa vagar vakerdo angletero peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem tirangema mentedika ki istorija kadikale ka svakojek mušriko ketka kerelsine nisavo lošnipe ili pa ketka mangelsine te zaštitinel petaronesave dušmanja agar vakerdo te zaštitinel petaro dušmanja tega ni našela sine kikjaba и бешела си неки кјаба. Сад додека тано ки кјаба никој насминала ништо те керелеске. Ама од кет кај кловотари кјаба тега ни шајте астаренле, те судиненле или па те денеско доја казна со заслужинела. Ама сад додека тано ки кјаба одоја казна насминала те делпелеске. Соске одова тантано сигурно тан. Дикен о ислами да тано сигурно. Ама родини да тано сигурно. Кет каковеко ислами требала те осетинету сигурност. Значи, кога вакире ессаламу алейкум ве рахметуллахи ве берекатуху екеске е ке адава манушто и карши туде овде вакирел акана машкарко акалава ста сиум сигурно. Ковакти е пейгамбереско да. Мануша кола насине верникија. Мануша кола напакандиле пейгамбере, ама заслонингепе управо пейгамбери, емо пейгамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем заштитингален. Бизо те пучелен стави нација сијан, бизо те пучелен сави религија сијан, бизо те пучелен сави фарба сијан. Те сијан мануш, те кујанко миро удар, миро ислами, сикавала маман, ме тут те осигури нафту. О ислами и сигурност. Жалостно со амен авдие на шавгем акава селеме тарамаре васта. Амен гемле која веренгере васта. Оја вера авдиета не посигурна за разлика таро амаре исламска пувјакова о ислами вакерена соски дживдинена. Те диклем авдие и кобор авдијал те ширингема марејаке и ко реалитетите диклема мародживдипе, ко мародживдипе те диклем, кадика дека западна пувја посигурна тане за разлика тора маре источно пувја кола читинена о Курани. Размислите, која маре источна пувја читинена Курани, ама о адалети и правдина астардор таро манушакова бавинена пе политикаја, па саđи манушакола бешена ко судо, сатане манипулириме или па сад бешена таро диктаторство кова воопшто одоте оправедност на керела авдие бути. И амен авдие на шавгем акала. Еке акале дерсенса, акале мире излагање, со мангавате авдие туменге акава месажите вакерафтано одова со амен очачутно ислами таро амаре васта на шавгем. Амен авдие дживдинаја којек ислами кова дживдинге амаре предсија. И амен одоле исламеја фалинаја амен. И амен одова ислами авдие туменге пренесинаја. И амен одова вакераја туменге. Со керге асхабија, со керге амаре предсија. И добором да шукар објаснинаја туменге само синео Хазрети Ебу Бекири, ама мене стар ниек тронка тароле скоро адалетлуко налилум. Яни аме сарни кловаја ко худби вакераја джанена ли саво праведност сине е Хазрети Омере, примера, Хазрети Омер, сине праведно халифа, сине праведно асхаби. И амен таро акасавке дерсија објасниндоре Хазрети Омере, добором шукар објаснинаја, добором иранаја амен палалко одала агар вакерде приказне, добором ирангеваја палал со амен воопшто на поправинаја амен. Амен туменги објаснинаја ек асхабенгоро дживдипе, ама амен тародоа дживдипе ек тронкалеви амен. Еке ме акава мангавате вакера. Прекинен те објаснинен, почминен те дживдинен. Доста амено ходжаларија туменги објаснингем кој Хазрети Ебу Бекири соски овдингја буд садака. Амен джанаја да Хазрети Ебу Бекири сине барвало хем садака ко Аллах ескоро дром дингја. Ме авдиева керава, амен сосанино објаснинаја Хазрети Ебу Бекире сар ек буд баро
Manuș cova sine darežljivo, cova dela sine sadaka, avdiye puçava man ey hoca imer, kobor tu sledingan Hazreti Ebu Bekire, kobor siyan tu darežljivo taro akava, kobor tu sledingan o čekorje Hazreti Ebu Bekire skere. Tu menge, zato vam interesant, no, šajte izmistinav jek istorija taro Hazreti Ebu Bekiri. Aka na tebe šavakate emotivno, palal jek muzika da te mukaftu menge emotivno, po Angle akava kergea menge, ko pure me akava janava, men sijem emotivna narodo, suske akava iki psihologija, jeke manušete na nele džandipete, na nele dovoljno džandipete, te gani i emocija navasinelale, te gani i emocija lea kerela buti, ja men sijem sarine, emotivna manuša, ja men sarine mangaja jek islami kova menka dela menge agar nešto emotivno, ka dela menge slikatari emocija kod ova momenti šaja amare emocije agar te ušten ki džamija, agar te šuna jek dersi te rovljarala meno hođa. I o hođa karakela savke jek tematike koji sine Hazreti Ebu Bekiri, koji sine Hazreti Omeri, koji sine Hazreti Osmani, koji sine Hazreti Alija, koji sine Hazreti Hasani, koji sine Hazreti Hüseyini. Ja menge objasnili nadava sa emotivno, amen da sari jek indijsko filmi bešaja šunajale, pa te trebala kaj karova, te trebala kaj amare emocije kaušten, kašuna, ama ki praksa lendar ništo na neteana. Ki praksa lendar ništo na neteana. Eke mire dersija tane, al dusutnea ka la dersija. Dosta objasningem tu menge bajke kova lenna čivdinajalen, samo agarva kerdo ko amare iluzije acile. Avdje diken tu men realitetea, avdje beșen e ceaciutne civdipeea, angual tu mareia kea, angual tu mare vasta, angual tu mende sodikena, so araklăvăla, so mangena. Hocam, akana sıcak kova praçay. Znači, avdje dengem jek titula, ko amari emisija era tutni emisija, čiti bajaver, haljo bajaver. Tačno. Manuša kada šajte Корко и пескете акавате претумачено сар овмангел. Значи, читиба јавер, халјоба јавер. Дали кашајакна, то објаснило акава Хари Пошкар. Соске намерно лилем акаја тематика, соске лилем намерно акава наслов да таро адусутно дерси, соске амендеко islami, камаро агар вакердо уйдурдимо ислами или па агар вакердо традиционално ислами, со ке авде амин примингем јек традиционално ислами, амен на не амен ислами кова примингем детаро Курани, јани керава лафи, на не амен ислами кова примингем таро Курани. Халовен мабучукар, мислина, аква требала те халовелпе. Јани амену ислами на примингем не читиндор Курани ем халови te halova Kurani. Amen primingem islami tradițional. Amaro puro vikingja pe Ahmet Mahmud Mustafa, amare pure sine muslimani, amare pure kai postinge, kai na postinge, soske amare pure kerge pe sunneti, ili pa ange amenge sunneti. Amen da tradițional, no aia prifatingem jek islami, em avdje jivdinaya adava tradițional na islami. Dodeka te priminasine o islami janindor, te priminasine o islami taro čitindor, te priminasine o islami haloindor, te gani javer islami kovo siljamin sedju. Avdje siljamin tradicionalno islami odoleske of nava keraja. Odoleske ne interesine lamen. Sad so keraja ko amare jivdi pasoske, sledingem taro amare pure. Avdje dala etija kačitina, ne? Sos nasledingem taro amare pure. Dodeka o islami te priminasine taro Kurani, te gani javer islami kovo siljamin. Tegani aver islami, tegani kasiklovavsine soske o islami si kavolamen mate čora, o islami si kavolamen mate hovava, o islami si kavolamen pravil ki trgovija neka skoro hakko mate ha, o islami si kavolamen adaleti, pravednost, o islami si kavolamen respekti prema roditelja, o islami si kavolamen tova darežljiva sadakete da, o islami akava si kavolamen, o islami na si kavolamen su avdi amen odva tradicionalno islami dživdinaja. Ekana, amaro tradicionalno islami, amaro agar vakerdo ujdurdimo islami, amare predcija
Чига минге нешто ки годи. Со чига минге ки годи, агар Emput baro vrednost dinge makalestar. Çitibe. Bizo haloibe. Yani çitin kobur kaçite, çitine te halilan şukar, te na halilan panda poşukar. Znači te halilan şukar, te na halilan panda poşukar. Eki amen bud baro vrednost akava çitibe, doboron barya kergemle, soangemle ceko sikloibe ki godi. I ku islami si je bud interesno buti. Avdije, koji najviše džanela ki godi o Kur'ani azimuşani, oftano najšukar muslimani. Agar vamen vakeraje. Akva, o tradicionalno islami agar si kavgamen. Koji najviše čitinela o Kur'ani, to jest koji najviše pamtinela o Kur'ani, eke o hafizija, koji najviše pamtinela o Kur'ani, oftano najšukar muslimani. Ama mo pučibe, taroleskoro pamtibe, koborsov pamtingja haliloli, ili pataroleskoro čitibe, sov čitinga haliloli, odoleske tu šajte čitine o Kur'ani. Me avdiye šajte čitina, avdiye kuraneskeri hatma rekordi tano efta saatiyate čitinele. Celo Kur'ani te nakavele efta saatiya. Tu šajza efta saatiyate čitine o Kur'ani. Mo pučibe tano halilani o Kur'ani. O hafizija šaj za 7 sata ki godite čitine o Kur'ani. Mo pučibe halilemli od ova su amen siklilemle. Ama ku islami avdiye, komaro tradicionalno islami avdiye, agar vakeraja, te jangla ki godi, te siklilo ki godi, oftano hafizi, oftano butbaro imanlija, oftano butbaro muslimani, hem leisile prednost kosa. Dike, ako vakera tu mengi je primer taro Hüseyin Atay, sine prvako kileskeri, dodeka sine ki medresa, sine prvako, znači najšukar učeniko. Najšukar učeniko ki odea generacija. Ili pa, a savko učeniko na pamtinela o generaciji, ko vakti taro Hüseyin Atay. Kera je lavi pinda, to jest eftavardeš berš palao. Kera je lavi. I završinila najučimo, ili pa najspremno, ili pa jarova kerdo, najšukar učenikov medresakor. Čak dobinela nagrade akalesta. Džalo ko fakulteti ko Irak. Yani zapišinela pe ko fakulteti ko Irak. Odote ko fakulteti dobinela te ko fakulteti Andre. O profesori pučelale nešto, odgovornila ki godi. Palemo profesori pučelale nešto, odgovornila ki godi. Iaka nao profesori pučelale. Me čudinaoman, sar šajtove jektaro najučime učenja koja tari 3 generacija, ama te na halove miro pučile. Te odgovorine mange skroz javer nešto. Me čudinaoman. Leva kirla tu na halove. Leva kirla romani čitim, romani. Žanija, ljubavno romani čitim. I koja čitinakova ljubavno romani, posle mala raskažem manjo o romani. Soske o profesori Halilole, deka o Hüseyin Atay saolila tari medresa, tari prva godina, tari prvo, džikole skoro završno godina, saolila ki godi. Sergiju, saolila ki godi, o strane džanela taro kitapija. Znači, olivale skere o strane džanela, saolila ki godi. I ova kana korkorija kava vakeralan. Te pučema sine halilan li olil na halilu. Vallahi vakirala na halilu. Ama olil taro fik ki godi sinema. Vakirala olil taro hadis ki godi sinema. Olil vakirala tarijaver islamsko nauka ki godi sinema. Ama te pučena ma halilan li ili pa raskažino od vas tu čitingan, vallahi vakirala adova nađanava sine. Soske ki godi sikiru. Akava soske halilo profesori ko fakulteti leske, iva kebja romani čitim, romani. Tuke Kur'ani, tuke islami, tuke religija, na. Prvo romani, halov o romani. Ljubavno romani čitinja, o romani, da tano ibadeti. Ljubavno romani čitinja. Čitinelo romani, due divenge, yani yek romani, due divenge, yek je due divenge čitinela, džala, pučelale o profesori halilani, vakirala na halilu, panda yek puti čiti.
Ovdje čitinala, palim džala, halilan, kjelan na halinu. Pandajek poti čiti. Romani na halevola sine. Eke, kad akava me razmistinava, avdesutno islamsko ulema, ko akava bud bazirinala pe, so ki godi siklo ibe. Ki godi siklo ibe. I mega, me se tinaman komire osnovno, odla prva osnovno училище, kad gelum prvo, vtoro odelenje, kad i učiteljka kadel si namen gi jek četivo, akava sad ne so šune namen, neka šune fino, kad kadel si namen gi jek četivo, ovima kirala si ne čitin o četivo, hem poslem raskažim. Yani raskažim o četivo. So halilan vakja. Sevgi uđanjali me sokerava si ne zate raskažina o četivo. So ske meda nahaljovava si ne o četivo. Mesar imer lava si ne taro četivo obeležinava si ne rečenice em sikljovavalen si ne ki godi. Ja primjer, i prvo rečenica i vtoro rečenica ka sikljovat, poslem i pančto i šovto rečenica ka sikljovat, poslem odešto, dešujekto rečenica ka sikljovat, poslem o posljedno rečenica i ja gjer mistinava da koja kapučelma nešto meki godi rečenica ka vakjerav. So, očetivo na halilum, ama ki godi siklilum. I učiteljka kva haliloma deka me na halilova. Deka meki godi sikljovava. Eke, avdesutno prednost kođandipe, so amen trebala te da o islami, so našavljale taro pireva statano od ova, so amen ko čitibe na haljovaja, našavgem o haljoive taro čitibe. Amen poviše ki godi siklovaja, mislim dor. Pa u preder tu menke džaneli sova kergem. U preder od ova doborom bareja kergemle, doborom olepšingem tu menge teşungel ko tu mare kana, pa čak vakeraja sine te sikloven ki godi da isi tu men pobare sevapja. Znači, ić mahalovo Kurani, čitinle arapski, kovorka čitinele, čitin sarka čitine, sarmisineye te čitine, tuke adava i sevap. Ama hoca halilum bi. O Allah tiro kalbi halovala vakeray. O Allah to kalbi halovala. Hocam isi Allah trebala tiro kalbi. O tu trebala te akava kitapi soskjavo. Miro pučibetano soskjavo amingi religija. Miro pučibe soskjavo akava kitapi. Te čitinale pa čak duri, a savke hadis je isjamen ko Kurani azimušani. Hovavne hadisi. A savke vakirina ne morate čitine o Kurani. Ne morate čitine o Kurani. Nego len kuraneske stranice vrtinen. Yani vrtinen. Vrtinen o stranice. Samo de vrtinen emdiken o Kurani. Mačitinen. Pučne akale alimen. Vakirina, esi pučibe akale, starem dževapi, fetve, obrazložinge amenge o alimni akava. Diken. Ušte očao pučela, ođa hođam vakirala, mi daj nađanela Kurani te čitina. To jest nađanela te čitina. Ama mangela sevap jej Kuraneske rete ovo. Hođa skoro odgovor, džanjani sosine sevgil. Hođa skoro odgovor sine, neka levo Kurani, iako nađanela te čitinel, iako ništo, neka vrtinel o strane sevapija vakirala isila. Samo te prelistinel vrtinen o strane, diken o strane, sar, svakole harfeske, sar so dikeja, a gjer se vapiši tu vakirala. Hocam, prelistinete samo demek agere, samo prelistin o stranice i si tu se bapje. I si je kvaverda, so keraja akale problematika je, i si ima jek pučiva, me korko i mange. Mediklum nedavno jek maksami i nele valjda i nja dežberš. Ko o Kurani ki godičano mašallah. I recitiralo o Kurani ajetija ki godi. Pa te napreterinav jek nikako naš ti završinava više kolencare, komentarencar kod su pišinena sarine mašallah. Ama nikoj napučela, a kale maksime saritano ki škol. Sergio, si nešto pološno akalesta. Ako palem sukar manuši si. I si ko Facebook dvižinama pe jek video, ko socijalna mreža o video, ime ke dikljuma, kava isto vakjerava saldete prava v tu mari godi. Dvižinama pe jek video, papagali čitinela i fatiha ama teđvideja. Papagali.
o manush si kavga e papagale i Fatiha te okuyunel. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ama agar küçüklüğü o papagali, yani o papagali si kavgale çank tecvide yate tiz govorinel o lafi. Su hali villa kalistara papagali. Amen sarinetele maşallah 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 maşallah. Yeke papagaleski maşallah vakeraya ama ništuna halilo. Amen beteri tavakala papagali yasi. İsi akalistar yek. Agar vakerdo ek rivayeti akalistar. Yek hoca sinele ek papagali. O papagali leskoro vakerova sine svako puti la ilahe illallah, la ilahe illallah. Yani zikiri kerova sine la ilahe illallah, la ilahe illallah. Yek dive merela o papagali. Agar da o hoca tano rastajimo, yani rovala pe papagaleski. Dovorom rovala, sod o cemaat leskoro puçevale. Hocam vakerla, hocam sodovorom vakerla yeke papagaleski vakerla. Razočarinjantu. Zaten vakirala sinov la ilahe illallah. Sodovorom razočarinjantu. O vakirala, mene razočarinama sumulo papagali. Me razočarinava makodova so o vakirga la ilahe illallah ama na halilo. Me odate razočarinama. O vakirga la ilahe illallah. O okuyinga Fatiha ama na halili Fatiha. Soi badiava mete citinafte o hafizi yeke Kur'aneskoro me e Kur'anete na halova. Soi badiava. Soi badiava. Şayni ne kobora etiyate citina sevgili. Sidi tut angol Kur'an'ı. Niken. Amen. O Allah Celle Şanuhu soske o Kur'an-ı Azimşani ko arapsko biçaleva. O biçale. Bu tamare Yek greške amare muslimanen geri, tani od ova su i arapsko čip dikelala devleskeri čip ili pa svetočip. Ili pa i arapsko nacija dikelala sar jek svetočip. Ili pa i arapsko kultura dikelala jek sar jek svetočip. Iako na soske, pa čak duriđi kod ova avaja, o Allah, yani ko cenneti da, o Allah amen sar arapski kakir Allah. Znači, adlada hadisija uydur dingem, Asafke hovavne hadisiya zate vazda arapsko čip te kerala yek ayarla kerdo svetočip. İdi kenakana me kadaftu menge ayetja soske Allah Celle Šanuhu o Kur'ani biçalgale ko arapsko. Aj prvo kačitina suretul Zuhruf sarandu trito ayeti. Znači sarandu trito suro trito ayeti akate isima. Samo te dika kajtano. Aha. Akio Demire da već biçalgea yekayeti, te mangia šeti čitina. Ja, ko ayeti biçalgea Demiri? Ama me kačitina aftu mengi ayeti. Dobro, ajde. İnna cealna Kur'anen Arabiyyen leallekum faqilun. Čače amen biçalgem o Kur'ani ki arapsko ščip te šajte tumen te halovenle. İnna eke. O Demiri da biçalgale suretul Zuhruf 40 sarandu trito sura trito ayeti Ez-Zuhruf inna cealnahu Kur'anen Arabiyyen leallekum faqilun. Bu konuda ne kaçtini namare. Amen, čače objavingem akava Kur'ani ki arapsko čip za tumente halovenle. Za tumente halovenle. Tumenge naštete bičala je kitapi tumen mate haloven. Soske o naselenie. So odote o pegamberi kaj so alo. Emo pegamberi su sine kerela sine arapsko čip. O kaum leskoro kerela sine, o narodo leskoro kerela sine arapsko. Ov naštete bičala o kitapi ki stransko čip ko vola na halovenale. Sote bičala jek kitapi ki jaudisko čip primertela, ko hebrejsko čip te bičalele arapenge, ke dola na halovena. Eke, i suština, soskjo Allah, i svrha, soskjo Allah bičalela o Kur'ani ki arapsko tano kodova, soskjo pegamberi sine Arapi, em o narodo sine Arapija, hem kerena sine arapsko lafi. Odeja čip ola penčarena sine, odeja čip ola halovena sine. Odeja čip ola halovena sine.
Amen o Kur'ani biçalgem arabsko zatteşay tumente haloven. Somente biçalasine ki transkoçi. Ka haloven lesine, ka vospitinen lesine, ka vospitinen pesine, ka civlakiren lesine o Kur'ani. Ili pakovol sine sar yek avdiyetu mangeteane yek japonsko lil teane mange. I te vakile mange ođa čitina kava, celo dživdi pe čitina kavalio. Ime japonski. Celo dživdi pe bavinama, elileja japonski, ama pučeama soj pišila Andre, me uopšte nazvana. Važno japonski čitina. Ama Andre su isi. Haloveli Andre su pišinala. Na, važno japonski džanava. Повторинава. Па чак да čitina japonski, staro Japonci su izgovorinena. Doboronka trudinam man. Šta je isto kao da hoćem te navedinati? Sergio, te proложина каля етен сарма би се тоа. О етија, човек, те посетинавто само доку. Оја, да, шајте теле, ко пример те де ваш машина да трајаше на ръцрук. Мангите на онака баш укар пример, адва туда джанеја, ако шај туте вакере, ваш машина е исто ден ја як пример, бучу каро јашар на ръцрук. Хемо бединунг цан лајтун, тари ваш машина. Од два пример на шунгјум ле стара машајте подсетинема. Ајде ка посетинавту. Агере, ако јек ваш машина бештеринеја, таро не со каталого, неко скупо козу мангела, тоа најскупо, хем ако о бединунг сан лајтун, какна нели, а далеко те сопишнала се требувате управине, и ваш машина, и вакелала, ако на не пиши ми, кјадеја чип која со ту халјовеала, туа да ја ваш машина наштите руководинела. Значи, требувате пишнупе кјадеја чип која со ту халјовеа, па те джанете справинету, а дале ваш машина е. Исламе скоро, чачи петану акава. O İslami alo za te haljovelpe. O İslami alo za te civlakerelpe. Ama biz o halojbe našte civlakeribe. Tu badjavate siklove ki godi tu te na halilan. Eke akavada Allah Celle Šanuhu бичалила ко арапски за те халјове. А панда пошужо образложение соскео Allah ко арапски бичалила о Кур'ани азимушани и сјамен ко суратул Ибрахим штарто ајети, суратул Ибрахим, суратул Ибрахим, тано дешу штарто сура, шај амаре прале одмате правен дешу штарто сура, суратул Ибрахим, јани, тоест на, дешу ењато сура мислина масунскетани, ја дешу ењато сура, суратул Ибрахим, дешу штарто, или штарто ајети, грешка. Штарто ајети, суратул Ибрахим, дешу ењато, Дешу штарто сура, дешу штарто. Телава Куран. Ате вакирам нешто тари годи. Ја. Суратул Ибрахим. Ја. Суратул Ибрахим тано дешу штарто сура, тачно, дешу штарто сура, штарто ајет. Дике со вакил валла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. Тараклено ајети одма нека мукелне одоте селпио. Амен. Набичалгем нијек посланико, нијек пегамбери, те накерел ки чип е народоско нисо керела лафи. Нијек пегамбери набичалгем, те керел ки странско чип лафи. Само пегамбери со бичалгемнен кодола чип ја, кова о народо керие, оде ја чип лафи. Соске пучавама, Соске Allah biçalila peygamberin ki odaya çipso o narodo halavola. Sosque Allah Celle Šanuhu biçalila kitabi ki odaya çipso o narodo halavola. Sosque akava Kur'ani ili pa odova kitabi trebala odova narodo te siklo hem te anelle ko ki praksa te civla kerelo Kur'ani sevgio te civla kerelo Kur'ani. Amen avdiye naşavgeva kala çaçutne ayetya taro Kur'ani azimuşani. Amen angem tumen te pakyan deka o arapsko çittano yek devdeskiri çip, ya arapsko çittani agar vakirdo cenneteskiri çip, ya arapsko çittani sveto çip, na pravalen, ya arapsko çittani sari romani çip.
या अरब को चिपतानी सारी कुरानी चिप, या अरब को चिपतानी सारी फ्रांस को चिप, या अरब को चिपतानी सारी ये चिप को народу употребинала. Amu Allah biçarela peygamberi ku Arapya, zaten hale o kyo de açıp biçarela. Ya, eke akava çitibe iyaver, haluibe iyaver akava značenalo. Amen. Našavgem na samo ekuraneskoro cil, na ekuraneskoro mesaži. Amen našavgem namazeskoro mesaži. Tu menge vakerindo. Amen našavgem oručeskoro mesaži. Yani posteskoro mesaži. Amen našavgem hacceskoro mesaži. O cil. Amen našavgem taro zekateskoro, sadakakoro mesaži našavgem. Amen našavgem tarosa našavgem o mesajia. O mesajia tu menge sasu biçalgemnen sevapenge. Avdiye da te puçlim tu men soske kıldinaya namazi, amaro odgovor sokovor başo namazi. Amaro odgovor sevapenge cenneteske. Yatena ne sevapia, miro puçi betano. Yatena ne sevapia, namazi ka kıldineli. Akva pučem tu men. Jatena ne sevapia namazi. Znači amen za korist nešto keraja. Znači yek butite ana i tari odea butite de završingem odea buti sorodaya ti isplatinel pe amenke. Allah sevapen sar te perela men. Diken namazes koro mesaji, namazes koro cil da našavgem soske o Kur'ani azimushani na halidem, to jest o Kur'ani azimushani čitingem ama na halilem. Suratul Ankebut mistinava. Te isitumen odma biçalin manjakava ayeti. Suratul Ankebut sanandu pančto ayeti mistinava sosketano. Isto dote pravaja emdikaja o mesaji o mesaji o cil namazes koro. Sosko Allah biçalila kava namazi. Dali mire grevija te kosel, dali mire sevapia te barjarel, ili pas kroz javereske nešto Allah Celle Šanuhu biçalila. Amin diyor namazi. Diken Allah eskoro kova. Agar isima kateda. Hem vaker ya Muhammed. O dovasu tuke biçalila pe. Yani utlu ma uhiye ileyke minel kitab. Vaker taro kitapi o dovasu tuke vakerila pe. Natari ti godi? Maikal nešto tari ti godi, ja Muhammed, tu da tari godi na štiti ikale. Tu da na džanglan soj dini, tu da na džanglan soj šehadeti. Amen si kapgem tu soj dini, amen si kapgem tu soj šehadeti. Te na ovo sine kitapi, tu na esine te džani. Akava ayeti ko Kur'ani azimushani, sevgiu. Ayeti ko Kur'ani, o peygamberi da akava na džangla. Sado de kamen tu nasi kapgem tu. I yek cilis je peygambere. Soji vaker od ovaso amen tuke ko kitapi bičalaja. Na tari ti godi, maikal nešto tari ti godi. Peygambereske da vakerala. Te tu nešto i kalgan tari ti godi, amen ti kucavi savena, hem te čate vasta kačina sine. Kačina. Nasmine. Ganasu, hem vaker od ovaso tuke bičaleva pe, taro kitapi. Utlu ma uhiye ileyke minel kitab. Ve eqimu salat, hem kıldın o namazı. Akana kava kere. İnne salate tenha anil fakşa. Hem kıldın o namazı. Çaçe o namazı cidela taro lošnipe, hem lađavipe. Znači tu men cidela tu men taro lošnipe. Namazı skoro cil. Namazı skoro ager vakerdo mesajı tano so muslimanen te cidellen taro lošnipe. Namazı kıldın doğru, cidela tu hem taro lošnipe, hem taro lađavu, fakša, lađavut ne. Yani nešto su ne ujdinala jeke manušeske. Avriyal taro manušikano, manušikani godin. Na namazi sevapenge, na namazi kova kako se te grevija, nego namazi kova kad cidel tu taro grevija, mate kere grevija. Odoneske amen avdije čitinaja. Pučena koja sura, suratul Ankebut, sarandu pančto ayeti misinava. Agelli vaketum sarandu pančto ayeti. Ya, sarandu pančto ayeti. Akate dikava. Ya, yani o cil namazı skoro tano akava. Oruce skoro cil soj tano. Isto amen tumen ubedingen tumen oruči tumen kako se tumare grevija.
Ама те четинавто мен ајети ко суратул Бекара шелу офтовар да шутрито ајети. Ја леледина амену كتب عليكم الصيام كجودوريغا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شو офтовар да шутрито ајети аканака ка превединато менге. Дикенис очатут не месажја на шавгем туменда. Дикен сова крила башо нама, башо оручи, башо пости. Тумен кој постинена. Тумен кој веруинена. Кутиба алейкум. Тумен ги пропоручимо, тумен ги фарзе пишимо пости. Сарсосине околенге да сосине ангал туменде леаллекум теттекун за тументе овен богобојазна. А назате косем петумаре гревија. Anate kosem pe tumare grevia, anatumen tumare hatae tumare gunahia so kergen nanagote kocelo berš postinka kako se upe. Na, o posti kanel tu popaše Allahea. Kanel tu paše ti resporitelea, ka bariarel poviše to. Tu imani leallekum tettekun. Zato mente oven po bogobojazna, anate kosel pe tumare grevia i oduleski da normalno некој ту уштелите пучел логично, па оџаманна нема гревија, со скемете постина. И нормално, авдусутне, авдие, асавке лафија, да ширинела бе машкарко народот, вишинела бе машкарко народот. Со, оџа па мена ке бјум гревија, со скете постина. Оручи на косела, те гревија. Оручи анела ту паше, джико ти растворители. Правален? А савке месажија, таромаро традиционално одва уйдурдимо дини ту мен, агер ту мен сикав геми ту мен. Ама очачутно китапи, очачутно Курани, очачутно ислами нашав гемде. Соске амен дингем ту мен ге китапите читинен, коа маро корисине, ту мен мате халовен. Ту мен мате халовен. Штом добором вредност дингем амен оджаларија. Штом добором вредност дингем амен оджаларија ко арапско чи. Диксо кераја севгио. Диксо кераја, интересантно буди кераја. Дува арапски. Курани арапски. Ке требала нешто те цитирано да арапски. Ама ке кераја лафи башо паре те скедату мен дар садаки ко џамиете гани романе кераја лафи. Ме пучавату мен соске те гани романе керена лафи. Сона керена арапски. Пале ме арапски народоске. Па на штија халјона, онда, ако арапски нека се... халјовена! Тега ни на штие, на ете халјовен, соске паренге кераја лафи. Од ова ке требала паре, тега ни романе ка кера лафи. Ама иду арапски ка кера. Ама намази арапски ка кера. Ама ја верда букјат цитатија ту менге арапски ка цитирина. Ама ке ка требал камаро корис нешто, тега ни амен романе ка кера лафи, соске тега ни халјовена, соске тега ни требала паре теде. Eke, akava islami tu menge bikingem, akava islami amenge tu menge dingem, amenna dingem tu menge o Kur'an, o islami halo ibnaya, te dasine tu menge islami halo ibnaya, avdiyena nesine te ava jukakava stepeni, sevgju, jukakava stepeni. So sijen momentalno maškara amen deso amen na halovaja amen, ili pa amen isi amen različna ideologija maškaramende. Yani različna mesepija maškaramende isi amen. Pratinaja mesepija ta mesepija. Amen korkoritarija mari godi. Amen nasminaja nešto te vakera. Te amen vakergem nešto korkoritarija mari godi te gani kja virja sijen. Vakerlana koji sijan tu te vakere proti, koji sijan tu te izmisline nešto. Diken, a savko oduito problemi e islame skoro. Kuvde sinđirija ki amari godi. Ograničime amari godi. Obrači ki amari, čivde obračija ki amari godi. Amen mate razmislina. Amen ne vipe nešto mate ikala. Amen se kogаш палал тирана. Amen тума навдиете пучема јек пучиве, таро ислами, ме тегани одма мора тирана мако мире предција. Ko pure generacije. Yani sova kerge o agar vakerde o purane alim ya sova kerge ime avdiye cevap i odgovor o lestar kadar tu menge. Angle nema. I diken ko akava pišimi bijek bučužo teksti. I sima bučužo teksti ko vejke gumle ko bud mire predavanje pa čak duri ko bud mire simpozijumja agar da vakerdo kaj so
Odo te sine hem muslimanja, hem nemuslimanja sevdiu. Palo odova sine bu akva isto ko Berlini kergumle, iko bu tanai kergumle. Akate isto sine bare aplavuzia dindo, baš akava i dobinjum bare pofalbe. Akale tekst, tarakava teksti. Harica starava ki čip izvineama, ne? To skicimo i proteza od vaša i primetina loda. Качетинам туменге кратка дел ја тарио миро текстија, ама иншалла ка халовена тоа. Кога вдесутно исламско свето дикаја или па сведока сием соске бари јак аракловолапе упрал амаро шеро и амен пратинаја адеја јак коватани викими или па наричими сар емитација. Амен авдие кој ислами сиамен салде копи, амен авдие и сиамен кој ислами само таклид, арапски вакилопе таклид. Јани нека сте имитирина, нека сте копирина или па нешто те вакера со попуре од ова керге и амен авдие те од ова те практикуина или па јар вакердо те копирина. Костао стране обкружиме сием акале таклитеја, акале копијаја со амен авдие керајала. Табловаја, копламино сием, ама панда на сием свесна. И ек бучижо цитати. Омуле водине на амен. Авдие омуле водине на амен. Валлахи туман авдие те пучема ме мора тира намма ко амаре алимја кова накле и ленгере годјаја авдие туменге годитела. Те водина тумен. Авдие омуле водине на амен. Амаро шеротаро минато нашти те вазда, па чак дури иднина наштите дикало. Наштите концентририна амен ки иднина. Добором со базирина амен ко палал, со иднина воопшто нина дикајала. Или па нина интересинела амен. Агар чиѓаменге ке амари годи. Иднина мате бавинаме. Акавајтено чачипа. Акавајтено стварно чачипа. Добоказани савен ко амаре. Добором аплавуз добињум. Добором пофалбе добињум таракава тексти. Копире уштиле акале стар. Ама кој халувала? Продолжинава. И имитацијата ни ектаро најопасна е најпаре ситуација кога меларела и годи. Значи те имитирине, копите кере. Авдие тари свако нешто аменде ко општество, чак вакела уништинела, добором штетно су уништинела и годи хемо општество. Значи на не англеджа ибе, салде емитација. Иншаллах халовена масумангавате вакера. Јани мај митринен више јаверен. Него проминен нешто тумаротинкале. Пробинен, без разлика тари сави смера кера лафи. Без разлика таро сока кера лафи. Не мора салде таро исламите кера лафи. Астанен тари музика завршилен дико театарство или па наджанава саве аѓар вакердо саве јавер смерин ситуме. И дикен собор. Имитација анела лошно резултати по смисол те керово до вас со опуре генерација керге. Амен, авлијална и клемтаро амаре пуре генерација со ола керге. Ола керге амен повторингем. Ола керге амен копирингем. И авдија амен те вакерада нешто нево. Со и најбаро проблеми амен ги авдија ек алимити и клеум нешто нево те вакерел. Ко склоп е куранеа, амен сарине лека керале бидачија, јани нешто не ви пеикалѓа. Амен џанаја кај сој бидати. Бидатите менине од дини, од темели, бидатите менине од Корани. Ама бидатина не те менине ти годи. Бидатина не те просперине кото дживдипе. Бидатина не те интелигенција те развине. Ама еке аменде бидати, адамачило иншаллах која вертеме да шајте образложина сој бидати. Açinem bizi nisavi nevi ideja, a kavala kedim, açinem bizi nisavi nevi ideja.
Na neamen nisam nevo produkti, na neamen produktia pishingju. Ili pa otkrijenja. Doborom so bavingemamen purane generațiensa, doborom so bavingemamen opure so pishinge kolengere kitapia, o alimia so pishinge astarin dortaro shafia ambeli maliki ili najanava koi doborom bavingemamen so amen na neamen nisavo nevo otkrijenje. Namukleame. Iakate pishingju. Imitația tani pandibe i godi. Te pandă ti godi. Ko singiria, ko catanția te pandentu mari godi. Imitația i copii. Tiranentu mempalal i te pandentu mari godi ko catanția. Ili obraci. Te civeni ek obraci ki tu maro shero e mavriata rodova obraci nasminea titlove. Amen disi ca să fos acolo. Avrialta rodova obraci te godjaja nasminea titlove. Dik, nekate je primjer dinju. Amen celokupno amaro islami sekogaš lajale argumentensar taro purane generacije. Sekogaš ilana amen palal. Te pušalma je pučibi sekogaš palal ilana. Palal dikaj. Tamam palal trebala te dika, ama ko uslovo dva trola mengeo motori, hem amen odolestar nevo производство tekera. Edika kana. Soski Allah Celle Şanuhu amare yaka anglav dingale. Soski anglav çigale. Ne puçaman akava pazinen. Dena sopkinamen. Soski Allah Celle Şanuhu amare yaka anglav çigale. Dena sopkinamen te dika kaj piraje. Itnina te dika, angle te dika. Te mangel sine palal te dika te ngani o yaka palal ka čivo sine. Sevgili, en palal ka dika sine. So kerge amare preția. Doborom problemia kerge so amen rodla problemia naști amaro șerocte. Te vazda. Doborom problemia isiamen so obraci cigea menge. Yani granici ringea mari godi. Sevgili, sine ek seminari 1990 godini ko o profesoria maškarpeste kedingepe iakate kerge lafitaro s-ar trebala te dica e purane aliment. Ili s-ar trebala te bazirinamen ko islamia avdie. E cu știlo va kerge agar. E islamia cigena menge tavani ko amaro shero. Tavani. E islami sile tavani. Kerso ka kere palal ka iranitu. Kerso ka kere kadike o preția so kerge. Kerso ka kere kadike o ashabia so kerge. Kerso ka kere kadike najanava ne koi so kerge. Tu nasmi avdie ek fetva te de protiv o hambelia. Avdie ek alimite uștel te dă fetva protiv hambelia. Gianeali kobor kritike ka dobinel taro islamsku učenjakoja. Toro avdie amare o hojalaria kolava kerena pe hođe. A te citinene hambeliaskere ili pe šafiaskere fetve kada kilde ka o šafija napadinga, to jest o hambeli napadinga e šafija, o šafija napadinga kritikuinga hanefija. Sama škarpeste znači olama škarpeste šajsine te kritikuinen pe. Ola šajsine ma škarpeste te va keren lengere o greške kajtane. Amen avdije te uštete va kere i greška. Navakerava meu hođa i meri mesium šaj sitno mačo ama isi but avdije but poučime alimija taro razlika taro odola purane generacije me avdijeva kerdum soske ceninava avdusutno ama nuše poviše te čačest učinja nego li e purane alime. Aka na normalno aka te kritike kad opina soske hođa sar šaj hođa akava aka nagava keraftu menge soske pravena aka ja godi. Po Anglia o alimia nasinelen doborom kitapia. Nasine doborom lila. I šunel. Za o alimia te citineni je klil, potrebno i te naken dizja, potrebno i te naken divesa, potrebno i te naken mase koja, te džal te arakelo dole alime, te lelne skorolil, te pišinel, soske toga ni nasine kopi. Sevgili, tehnologija nema. Tehnologija nula. Ja?
те пишинел ле скоролил, па ле скоролил те сиклјовал, па после лафите кера. Ама Авдиена нема потреба те путуина в Севгиу. Авдиена нема потреба те джав китисем те нашавам наджанава кобор масе ко друмо. На нема потреба него Авдие джава ко китапчие, кинаволил или па ко интернет кувава аракава. Добором бут развимо Авдие технологија. Со ме овчитингја јек китапи, мешај панч китапија тародија фетва читингју. Иншаллах. Халюбенама. И Авдие нормално да окова кој повише читинела, окова кој силе повише пракса и поџанду за разликата окова кој јекле читинја. Ама амен, акавату менге божанствено кергем. Со кергем ту менге божанствено кој ислами, джанели со кергем Севгиу, опериба да е али менгоро божанствено кергем. Ковор баро али мисине, чака кана емотивно кераја лафи. Ковор учима али мисине, јеке китапеске дивесен сар насуќа, јеке китапеске пирја, јеке китапеске... Ија кава божанствено, ле скоро пириве божанствено керајале. Ле скоро пириве емотивно изјаснине аменге, те кереле буд баро машкараменде, те кереле буд надженава со мелеко машкараменде. Адавали ислами мангаја мен Авдие дешуна. Опири бада јеке, али ме скоро божанствено те кере. Опиши бе да скоро божанствено те кере, осикло и бе ки годи олил, бизо хало и бе божанствено те кере. А давај калеле тароманушкане својствија, хоџам. Тароманушкане својствија. Романушкане својствија. Дикен, Ибн Теймие. Кала Ибн Теймие. Овсине памноко затвор. Лески китапи на требала си. Лески учења која пиши на кала. Лески китапи на требала си. Овтовардеш китапија джанела си неки годи. Ја мера кава божанствено кергем. Му пучи бетано. Тародова овтовардеш китапија со читингален или со сиклидолен ки годи, кубор халило. Тамам, кама мате халевен ма мире Колеге, грешка. Ја тамам, си неама божанствено наштите кенале се за 80 книги те джанелки годи. Авдие и си мануша 3 шел, 5 шел, 7 шел, цело библиотека джанела. А кава требала те амен те халова. А кава требала те халова. Дека авдусутне алинија шај, значи шајтовен буд поџанде за разликата ро. Поранушна алимија или поранешна генерација имам Газали или Касмангена спомнине каска спомнине. Дикен Аристотел пишинела и филозофија. Аристотел пишинела. Ама Елкинти усавршинела. Халове, значи начовала на копиринела лескери филозофија. О мотори, пример за ауто, и калгеле со 1 PS, со 2 PS, ја неа, прво мотори дизел со 1 PS кергја бути. Ама Авдие кергеле, асавконе, што ко свемир джанале. Оманушана ирангепе палал. Омануша англегеле. А ту мен Авдие амаре исламеа, амаре китапенсар, амаре фетвенсар, кајангенаме. Кајангенамен, а мен са палал те дика, амаре прекција. Оđа ту сова генган кој наврединган е пурен. Мене наврединги ме пурен. Мене наврединги ме пурен. Негова керава шајто вело, Авдие некој пошикар да родла пурен. И Авдие шај лескери годи добором англете анеламен, коле скоро производство, коле скоро агар кердо откриење, со кодова време и технологија на си недобором развими, кодова време интелигенција на си недобором развими и цивилизација на си недобором развими, за разлика Авдие. Правален, ме нешто те вакера. Тари педагогија. Те очаво личиња сартуте. На гело англе бадијава. Очаво требала поунапредимо тародатте ово. Очаво ки интелигенција, ки годи, ки пракса, ко живото, ко откривења требала буд по англето. И дикена Авдија Марочаво, за разлика пише Бершен сар на мангела те прифатинела Маро, амари години, 20 години, а 1400 години палал, а 1300 години палал, а 1000 години палал.
1000 години палал. Со 20 години очаво Авдија манна прифатине лама. Ема Кирила беш одоте ту пуре наđанеја ништо. Соске неви интелигенција, соске неви технологија, соске неве откриенја. Една неговакилеске стоп на сминеја харамитано иран ту палал тумаро прапапо кај сукја туменда касове. Тумаро прапапо сокергја туменда какере. Тумаро прапапо саркергја објава туменда какере. Авријал мајкловен. Тарилескер лафи Авријал мајкловен. Ама еке Чија менгја савке симџирија, чија менгја савке обрачија, со амена Авријал тародува обрачи, тародува тавани упре наштите те манглем да упрете одола алимја сој палала мен дилјамаре колеги, кафирија ка кере на мен, неверникија ка кере на мен, немуслимања ка кере на мен, модернистија ка кере на мен, наđenava со ка кере на мен. Пралален Авдие англедикен. Пралален Авдие и религија алите шајте правил тумари годи и религија на алиту мен палалте дикен. Дикен составала и религија. Hođam, samo izvini, jek mangava jekovate čitinačke taro amaro uvažimo profesori Ibrahim Osmani so me pozdravinavale a Gjareva Kirova. Efendi hođe, ema kavetano tačno, meda i kerava potpuno akava osova Kirova Avdije. Šuma. Efendi hođo. Tumarova keriba si butučo. Šajta haljoven ole adala manuša so penjarena i religija. Šukar. Tumen kamela pes hari loko vokabulari va keriba amare romengi. A kavetano butučo. A davaj čačipa. Ne raslažna. Teđu akale i kileva menki Avdije ke emisija. Yani mate ova klasičarija. Ja. Ama istire tačno. A kavetano manušenge te keren hari te počinente dempeske zadaće hari ki godija, kavetano je parenca na štiplati nekala salete, te razuminam. Znači, maksimea sar trebalo te maksimete funkcionirane, o maksimi kola vrednosti te dele, znači, poviše tutar te džal trebalo. Znači, sa kaletane nisave savjeti, ako su svakodnevno trebalo sekoj manušte koristineli. A da leskeva krilo učun, me halilum, bučkari tu da verujnjava da ka haliljane profesor. Halilum, apsolutno. Ama, mangava je kaeti neko boraetija te čiti naftu mengi akale star. Ajka prava diken. I razlika pomeđu o hajvani hem o manuš. Kakera. Suratul Bekare šelu eftamar dešto ajeti ka čiti napraven. Suratul Bekare te na netu men ađi kermeda ka prava kadi kavi strana. Ne mora jerko ajetija teđa. Strana 26. O adnane da te o temira praven barabar man sar çitina na kavayeti tistumen hatari Allah esko yani agar na halwa pe Kur'an çitibna ya halwa çitibna dik ket kavakiro pelenge znači ket kavakiro pelenge sledinen Allah eskeri objava šuna men ili činavdjem. Šunaja men kad zamolina Mateja vinen pe mangeniko, znači kolajpsim kad zamolina sajprali. Ja. Ket kavakirel pelenge, sledinen Allah eskiri objava, od ova su Allah tumenge bičalja, ola kavakiren, diko su kadena kan argumentova. Na. A men ka sledina od ova su araklem, su diklem taro amare precija. Eke od demiri bičalja vajeti, suratul Bekare. Ne, Suratul Bekare šelu 34 bičalja. Ne, običalja javer. Odova narodo sine hem našavdu. Odova da šužu ajeti, odova da kerdem ne tefsiri. Ama hvaj pošužu, ete maja havajeti. Ket kavakirel pelenge sledine ne Allah eskeri objava. Ket kavakirel petumenge o Kur'ani isi tumen. Sledine o kitapi. O kitapi nešto javer vakirela, tumen nešto javer kerena. Ket kavakirel pelenge sledine ne Allah eskeri objava. Allah so kavakiren na, amen ka sledina od ova su araklem, su diklem taro amare precija, taro amare pure. Amen ka sledina od ova su amen. Vakirge amare precija, amare pure. So vakirge. Sledinen tegani, ekek jika i kave. Obrači ka čiven tumare šereste. Avrial tar odva obrači katanco ka čiven. Na ete arakeno ključo. I den dene današnji taraka uključete prava
Амари годи, одова катанција ти калатаре амари годи. Ама е ке Куран јази мушани. Ей, ака тека на шајти читина в менге најхарица дежде шупанча ети. Ем ка читината, те свињаме време ка читина од лајетија. Ола, кава кере на амен на следина е одова. Амен следина е амаре пуре сова керге. Ама не предција сова керге. Оде ту Курани читине ама Ebu Hanife nişte vervan kerken, o Şafiye nişte vervan kerken, tu Kur'an'ı çitine, koy sen tu te halove Kur'an'ı, koy sen tu. Amen, nareslem ki ko Kur'an'ı te halova, asaf koyek ideologiya fırdingen amenge ko amaro şero, asaf koyek agar vakerdo dar taro Kur'an'ı çiken amenge ko şero, na halove na tumen Kur'an, ma asalen tumen na halove na. Ah, tonen sar ayetiya, akava Kur'an'ı amen biçalgem zatumen te haloven, amen akava Kur'an'ı biçalgem zatumen te razmistinen, amen akava Sav क्या है कोसवा कोस्त्राना पोये का एती इसी अकालेस्ता जाते हालोवेन akava Kur'an'ı जाते kerem butia kale Kur'an'ı amin sva kere na tu ke na ne akava Kur'an'ı zaten ben rano na reslam tu akate koji kava kere la savkone što oftano da protiv o islam oftano protiv o din te va kere nekas ke na reslam te citine Kur'an'ı so reslam amen te citina te gani ha so reslam Soresem te citina. Amen disia gjarjek, piramida. Bravo, baš sad odmah te podsjetim avto je piramida, morate kera neka. Šajka ti sina piramida. Akava. Aja, piramida. Isi amen piramida. Prvo, dika li amen. Aji kera, kad te pišina pošukar, ajar, ilmi hali. Te pišina za te haljova. Нека замолјав значи кога причинело хоџа, кога замолјав самаре дикутнен значи на не сарсува кергиум ко само почеток на неква класично пучива ем одговор, а далеске кога замолјав самаре дикутнен, значи ако вајтамо те шунал ма поставилен прашања, доколку и сите ми се прашања, сојта не повезимете маја, шајте пишинен, хемка ки крајка уствари уџа керен, хем ки крајка ка Покушина двада доколку си времете обркаш. Амена савки е пирамида керге. Цртингиум за те халове на маре народо, матово бутучо. Аја. Амен тумен ја керген прво кетковен муслимања илми халика сиклеве. Ајар ва керген тумен. Пало добава керген историја качитине. Пало историја ва керген хадиси качитине. Пало хадиси фик качитине. Пало фик Kur'ani, o Kur'ani posledno kergemle sevdi. Zaten akana berşen sa daleka do Đarada o Kur'ani. Znači deš berš o Kur'ani, isi masaranda berš o saranda berš o ilmi hali. Ko šovar deš berš istorija, ko je tavar deš berš agar hadisi fik, mulo Kur'an. Zaten ko grobljamen čitinaje tu menge Kur'an. Na uspegja ni Kur'an. Na uspegja to dore se ama ko grobo uspinaja. Ko grobo čitinaje tu menge. So. Akana meva kerama dosta akaya piramida si kavgem tu menge. Dosta. Akaya piramida akana kirana i piramida pala agar kirana la se. Akana agar kirana. Prvo Kur'ani ka sikloven. Poslem fik, poslem hadisi, poslem istorija, poslem ilmi hali. Kad iken sarkara ken, kava keren dali isi Allah mesepia, dali nane mesepia, kad iken dali istorija pasuinela ili na pasuinela, kad iken dali o hadisi pasuinela i Kur'ane ili na pasuinela i Kur'ane. Mačiname, te va kerao akvašu zolafi. Avdije amen o hadisi, o Kur'ani obrazložinaja hadisenca. Razmislim so, savi greška keraja. Amen avdije o Kur'ani rodaja te obrazložina hadisensa. Namesto o hadisi te obrazložina Kur'ane. Amen meningem isto sari piramida. Šali pandek puti te povtinar, učo, na haline. Pandek puti ka povtinar. Amen avdije o alimja, o učenjakoja. So kergen e Kur'ane te obrazložina hadisi rodaja. Hadiseja te obrazložina. Dik savi greška kergen. Namesto o hadisi ket kačitina, Kur'aneja te. Kad ike o hadisi to idinale Kur'aneske, a no o Kur'anije hadiseske. Hođa. No o Kur'anije hadiseske. O hadisi Kur'aneske to idinale. Dosta sprotistavingena mengja kala goja. Dosta pilena mari godi. Eke kala obračija ke mari godi.
E che aquela catanția chiamari godi Sergiu. Ja men naštito svestina, amen taro aquela catanția. I denes practicuina evakira odova so pure vakeria. E che o aite suratul Bekare și lui Eftavardeș. Dice, tu che cavachero pe citin o Curani? Tu cavachero na amen ca chiar odova so mare preția vakerie. Și lui Eftavardeș tu aite agar. Dicinchere la meno Allah. Dixar dicinchere la meno Allah. Tu men calice te pratinena o preția. Sono upotrebinena pigodi. Hem nageleko pravilno drumo. Tega ni ličinena. Sar onevernicuja, kalicinen, sar hajvania. Kovalenge ka vikinelpe, a molana netešunen. I razlika pomeđu o hajvanijevo manuštvoji, dženesoji. Te pratine ili pa te pratine neka so. Te civel neko jangualtutem tu panlea, ken sar te pratinele. Panlea de la, o gras sarva kero la lengea de la. Znači me sarva kerenadla romane. Maske valjda, maske da je pravoslavno su nasmenjate diken levojem desno samo. Sevgilu agar kava kerava kavi ko ovčarstvo, koji ovčar ja kava bučukar džanela. Te isile šel bakre te isile. Sarvo dinela ovčar je bakren džani, ali sarvo dinela ovčar je bakren. Lela yek bakro. Ov yek bakro cidela. Emsa okula inja vardešu inja džana palodova yek. Ovdje bakroci dela ya, eke bakrelela, asal kumaynya agar slepo sledine nadale. Ovčari akava bučukar janina. Te tumen tumari godine upotrebingen. Te tumen sledingen nekasko panle akensar. Ličine nasar hayvania kova tumenge vikinen ama tumen nasunena. Wallah bakirala akava ya. Wallah bakirala umer yakva nikal pego yata. Шело Eftavardeș e to aiti. Ама интересантно, ко бесим куркуте скоро превод се нешто путите интересантно коле скоро превод. О јавер превод јаверо бесим куркуте скоро. Вакирло о хајвани шунела масал де пишта шунела. Ей шунела. Пишта шунела. Ама на халола сој. Пишта шунела. Ja? Тумен сиен короле, тумен сиен кашуке, тумен сиен лароре. Te tumen tumari godine upotrebingen. Te tumen sledinena tumare prețen. Sokovol tumensa. Eke kavakovol tumensa. Kova avdie momentalno araklevo yamen ko asapke agarva kerdo pare situație e islamea. Kova naștia avdie te dokajina de ca ea religia tani yektaro najšuže religije. Soske amena ka ea religia naști više te dokajina de ca yektaro najprecizna religije tane. Najsigurna religije tane. O Kurani azimušani tano yek lilkova tano najšužu kitapi kova doborom pravila ti godi. Doborom pravila ti inteligencija kova granica na nekitiri inteligencija. Avdie te beșafto objasnavto menge soske na neviše Kur'an, soske na bičalevo Allah više peygamberi. Em soske na bičalela kitapi neka pućem pe amare hođe. Soske Allah na bičalela peygamberi, em soske na bičalela kitapi avdie. Akava je odgovor. Koje halilo. Koje na halilo, inšallah, je veka halilo. Da onom bari inteligencija pravila tuke Kurani, doborom Angledike akale kitapea, doborom vospitinalatu, doborom ki tehnologija, ko neve otkrijenja anelatu, ama men nevo otkrijenje kajka kjera? Kajka proizvodi na nevo otkrijenje? Kje da mora tira namen te puća, da li o šafija dozvoli na lamen ja savko nešto? Mora te pućame. Da li o šafija dozvoli na lamen Serbiu, ko istorija islameskiri džaneli koji karela prvo avion, koji razmislinila prvo teletinel, o muslimanja, amen. Amen mangaja prvo teletina, ki Turska. Kažan ko Galata, Torum, sarva kjela pe ko Galata, adava Torum. Ja pa tum, sarva kjela pe romane ne znam. Akanata, ondari kines, tum halt. Sar Eiffelturm, ko Paris,
Сърсоитано тела керава. Ама кажан кога те кога то. Символи. Ама нане символи голева сар ек тврдина јартева керава. Кажано до тем кадикен. O prvo muslimani su mangliate letinel, odotar letinela ko eminun. Kula, ha, pişinga, to mi kula. Galata. Bravo, kula. Bravo Adnan. Amaro Adnan, pişinga. Amaro Adnan. Eki o şef koda pişinga kula. Yani кажано до те, емо до ki nan samo te jan interike, nego beşen çitinen istorija, do te si kafići, a jan ko je kafići, pijen je kafa, em dikeno crtežja. Ne morate čitinen, da dikeno crtežja. Kad dikeno do te crtimo jek manuš tar probinjate letinele leskere krilensa. Ja, jano do te mađan ki turska samo na janavaso, nego jan posetine na sarke thana da. Dobro, vakerena Ikarus. Ikarus ki istorija, Kalevan šeski Ikarus vakerena leske ki istorija, ali nema veze. Ja. Sevgi o manuştaru Galata kula, tarjuda kula taro Galata letinela ko emin önü perala janenali so kerenali ski muslimani amare va kirja kavai şeytansko buti tu je şeytaniya isiti buti hem çigele ko zafor yani te mudare. Ja vernemo. Ovaj, o akayan godi soske pučela pe dozvolimo li te pučela purena kana. Ka pučela puren, da li dozvolimo te letina. Adva hari da su isjamen mudarelo. Adava da su isjamen te proizvodina, adava da su isjamen nešto te da, a da ne da morate čapalal te pučamen da li dozvolimo ili ne dozvolimo. Ibn Sina, Abicena, dikleno filmi Medicus o filmi. Medicus o filmi. O manuš kerelo operacija, morate garavel. Te garavel e manuše za te činelem te dikel leskere organija soske zabrani moji koji islami te čine manuš em te dikel leskere organija. Oi nisina to es leskoro učeniko kristijane a dava kerelale ne. Amen de zabraninge. Amen nema, morate pučame. Panda kobor asafke alimya mudarde. Panda kobor asafke alimya panle. Panda kobor asafke alimya uniştime. Ko İslam. Ama alimya ko avakirge amenge ko namazi ka vazde tekbiri. Palo tekbiri ka çitine subhaneke. Palo subhaneke ka çitine Fatiha. Palo Fatiha. Tamam trebalo amenge adula da alimya nama keravana. Ola da trebalo te sikave namen amaro namazi. Ola da trebalo te sikave namen amaro oruči. Trebalo amen nama keravana. Mate haloven ma greška. Ama ne save alimya učenja koja hođalarija trebalo harica angleda da tikloven te vakeren. Soske adama namazı kıldığına yani. Haydi ne kılbiyasın? O tari medicinsko aspekti. Soske kıldığına ya namazı. Yamen raduyna yamen ketçuna yakana. O da te sate muskulija ili pa abdezi kedleja o venetire proširine na pe poškaro rat cirkulirine raduyne lamen. Ama koja otkrin jakava? Koja otkrin lakava? Oža kusto otkrin la soske oduj pa njama škarpeste nakuvena pe? To jest, masz kartę kubenapę, na meșinenapę, o żaku stu. O slatko. Amen beșindorta rostoliți vakia, pa akavako Kurani sine, e pa imer keține sona gelante od krinebe. Ha? Pa akava sine. Pa na çitingem sarkacate od krina koana. Çitingemle agar hoca şayli midayna canava te çitino şayli Kurani seva penge te şayne ka vrtinelle, samo neka vrtinel. Sevap acolo. Neka vrtinel. Vrtinem panda tumaro Kurani. Dicai care se. Ha? Hoca, mamăr din but gvastența și că tresinul e camera. Ok. Harița, heyecan dobinava ya. Oia. Chache panle amari godi. Chache obraci chigeki amari godi. Tarodua obraci avrial naște iklova. Diken ohista etia te pratinaje predvsem isjame najharica, kate man pišimo najharica deja etia. Suratul Maideš, še du startu aeti, ohisto aeti. Taro suratul Bekare. Sevgiu panda biš procentia isima, ca završine. Pa, tu na perdanav de to endi. Što je aeti, ka čitina em suratul Lokman mangavate čitina. Ajde. Ake dika odnani da vakelala ako šaj i suratul Bekare eftavre šoinjato aeti da isto. Te dika eftavre de šoinjato, suratul Bekare, odnani su vakelala.
Yani sa kala na kavgemnen ko tefsiri. Da. Ama momentalno zaten na ja, teško kolenge koji pireva stencar pišinula lila empalo odovava kirina akya kala lila tane taro Allahi. Ya bu çucuğa ya kale staristo kergen mutlafi. Yani akya amare alim ya adava pişinge lengere fikya lengere agar vakirdo fetve lengere kitapya sui pişinge agar pişinge posem vakir ya agar vakir ya o Allah. Temanglen o Yahudiye da agar kerge o Yahudiye da bu istorun ni kerge amenda ništo poškarno ulem nego ni emektirin geme Yahudiye. Yani o dovaya tema isto šajte kera soi razlika pomegi muslimanijem i Jahudija. Kaj je lapi razlika? Jahudije, o hrišćanja ima muslimanja. Telalen kijek. Šuži tema. Emo da te deva keram. Da li avdi isjamen islami ili pa avdi isjamen meşimo islami kova meşingemo Jahudizem ono hrišćanizam. Koamaro pakja ide. Suratul Maide, ševu štartu ajeti čtinava. Hem o isto je slično, yani Allah odotarli, yani akati čigaj. Hem kad kavakirel pelenge iranentumen kodova su Allah biçalga. Yani kad kavakirel petumenge iranentumen kodova su Allah biçalga. Hem o peygamberi sovakirja, Allah kavakiren dovoljno menge odova su amare amena rakla mentar amare precija. Dovoljno ya menge adavatar. Sevgili kere Allah nešto. Na, muklum hari kovate četinolpe o sebo su bičalge o ajeti. O ajeti. Dovoljno menge so amare precija adava vakerge. Menge. Ne menge to nešto ne bi bjala. Amare precija adava so ange dovoljno menge so izvodi ne. A sad ko nešto da čigja menge ko islam, ja. Hem manglim suratul Hud isima. Baš o šuajit muslimava. Suratul Hud. Oftovardešu pančto, oftovardešu šofto, oftovardešu eftato ajeti. Gigantiš. Migodi praskinava. O šuajit vakirla pire narodonge. Šajte čitinav Sergiju? Šaj, slobodno. Ajde neka pravim suratul Hud, oftovardešu pančto, oftovardešu šofto, oftovardešu eftato, koji na džanolaki stranica 231. Ne mora ki surat, dešujek to surat, ani ama strana 231 besim korku to Kurani, neka lel bara varvan sara kala jezja, neka čistina. Ej miro narodo. Vakirala, šuaj. Pravilno merinen, yani ki vaga mačore. Znači, kad merinem pravilno. Isto kolitro. Kad kamerinem kolitro, yani kolitro hemko kantari pravilno merinem. Mačore. Ma izvodinem tumare gojatar te čoren. Po Anglija kava postojnova sine. Amende ko amare gava, ko amare thana kava postojnova sine. So te čoren ko kantari, te čoren kolitro. Hem maskratinen taro narodo. Yani taro lengere bukja maskratinen. Mal mahallen goro hakko. Delnen goro hakko koborsoi. Maskratinen. Три главна болна точке кога авдио муслимања највише случинала пе. Чори веко кантари кет керала лафи ко кантари назначила салде ко кантари. Астарен таро тумаре традиционална букја джикоса ко литро мачоре правилно овен. Махано hakko е народонгере. Ма оштетине на народон. Хем макерен лошнипе машкар кипуф. Кириндор нере, макерен лошнипе. Кој ислами нане лошнипе, олафи лошнипе, напостојнела. Кој ислами, размислено ислами тано јек машина. Јек машина, кова катар качиве мануше, значи тари десно страна, или па тари лево страна качиве мануше, тари десно кај шукарипе. Шукарипе, билачипе, нема. А кавај ислам. Овтовардишу шофтајт вакела. Пошукари од ова со Аллах мукла шукарипе туменге. Значи керен од ова со Аллах са шукарипе со мукла. Од ова и туменге пошука. Те сиен тумен верникија. Насюмме тумаро чувари. Пегамбери вакела. Ме насюм тумаро чувари. Сега те джав тументе.
Teara kaftume. Ha. Emoftova de shveftato a eti agerva kirla. O shuayit, o narodova kerge. O shuayit. Dali tiro namazin naredinela tuke te mukao dova su amare preția kerge. Dali tuke tiro salat. Salat o te spominăm pe salat. Tu tiro ibadeti, dali tiro devel, dali tiro božaviteli. Va kirla te amena mare prețente mukalen. Yani amen taro mare preția, sim siklete chora. Amen taro mare preția, sim siklete hai manushengere hakkoya. Amen taro mare preția, sim sikle tu akana ikli nan nešto. Amen namangaya kavatu sovakere. Amen sim sikle mare preția. Tu mare preția. Покривайте много преция бе хоđa. Da leski da meni sem problemi cu islamul. Să că amentaro preția li mu islami, na taro Quran. Amentaro preția li mu islami. Amen avdie pencereye ki islami taro preția. Wallah celle şanuhu ve kirallah fa'lem ennehu la ilahe illallah. Janindor fa'ale yef'alu. Janindor upotrebindor tirigodi. Primin vakir la ilahe illallah. Bijanindor ma vakir la ilahe illallah. Ka kere shirko. Ka kere zulumi. Ka iskoristine ko zulumi i religija. Ka iskoristine ki ko tire koristije i religija. Ka iskoristine tire autoriteteski i religija. Ka iskoristine tak iskoristine. Te tu fa'alem yef'al. Janindor na vakirgan. Siklov prvo. Can sova kere. Upotrebim ti godi prvo. Sevgi, avdusut ne religija? Adava religija isi amen. Amen asav ki tradicionalno religija. O pure amare. Agar vakir. Amen da agar keraya. Ama da avriyav taro amare pure ngere granice ne iklovaya. Ama ko amare koriste iklovaya. Ko bijava iklovaya. Koja verbuća iklovaya. Koja ver. Mas situacija iklovaya. Hana mate spomnina tumen bud pošu gašaj. Jani natari mandar. Hocam, kozum panda istitu procenti ako hendi. Znači ko 10% je isiman. Pa ajde onda te poharja kana zaključno te vakera, pošto mate ova dva pa odmah te činavgjove i da čova koji kvaš. Ja. Ajde šunavat. Pa celokupno te sumirina, celokupno tema, mangajate sumirina, celokupno tema. Znači, avdesini i tema, Çiti bayaver, halö bayaver. Halö bayaver. Çivde agar vakit katansiya ki amari godi, ili pa çivde obrači ki amari godi, yani neko bor glavna agar vakit temelna problemija ko amaro razvitok islameskoro, ko amaro razvitok amare gogjakoro. Zaten o Kur'an-ı Azimuşşani avala gogjaja spojnelate. Kur'ani trebala te voltu spojbe Allah'ya, to jest vahjeja, gojaja. I godi emo Kur'an. Te na ne spojime, te gani kakere somangea. Šun, akava keraftuke. Omravke sar funkcionirinen. Omravke odla dui angles sodikjalen sar antene, odote isilen frekvencije maškar peste. I agar odle frekvencijen sar ova komunicirinen ka isi habe. Ama slučinelo pe kolesave mravke i odote i glavno mravka isto vodinela. Šun. I odote posle mola vrtinena pe ili kerena buti i dikena. Olate kerge je drumo i sa odla drumo pratinena, to jest ohabe kedena. Ama isi je. Ja, isi je. Te činavlja lendar i frekvencija. Znači, je lendar te činavlja i frekvencija, te ga ni našavgjala u drumu, sve koji peski kerala buti više. Gotovo, našti butite. Gotovo. Što primer? Te činavlja tumari frekvencija, tumaro Kur'ani, tumari godi, te činavlja i frekvencija, te ga ni o alimja, te ga ni o džalarija ga keren sve koji peske sa sobom. Frekvencija maškar tu temo Kur'ani kao u tome. Inšallah, akala primjer, jako volam inge, jasna maškara vende. Inšallah, hocam, inšallah. Ake o Cemal Ramizi Cemko pozdravino tu se naminkirali ledamen. Vakila hoca açılı tema Andrei Angluni emisija baš iz Šamija. Nicht vergessen bitte. Šamija se ne nešto ver.
И шамија на манглема ме навдиете, на манглеми шамија те споминава дали. На меѓунава, меѓутоа нескоро коментари, туда читиња нескоро коментари, значи ова тоа веќе коментари. Алкохол. Алкохол нешто ја. Аллах џеле шануху баш во алкохол, акава манглум само кратко, на нете халеме со ски учо примери, значи харица по образложимо примери тано. Аллах баш алкохол вакрела хамр, ама баш и шамија да употребило исто термини хамр. Исто термини. Исто лафи хамр. Хамр вакрела баш и џулите чивел и шамија, хамр вакрела панда 10% иси. Па далеске сигареја хари. Хамр вакрела исто баш мануша кола пиена алкохол, хамр вакрена баш мануша кола баш џулја која учарена по шеро. Хамр однесинела те учарѓа пе амари годи алкохолеа. Јани те пилян алкохол ти годи више на функциониринова. Најту контрола. Годја. Ама по исто начин шај религија. Аке тема каму кала хари поинт интензивира си. Нека да не и термини хамр сар се употребимо кишамија од термини баш алкохол исто ко Куранија замишани, а кава е бари тематика кога мангава тоа кера. Да. Учариве годи амари. А кај тоа бут интересно. Учариве амари годи е религија. А кавако тефсирска часија ќе да образложињан, значи сине феноменално, така да има гавсине и амаре дикутне да значи те овелена дева привилег те чуне. Дик шелов тордеш душел пинда дженесине мислава е со YouTube, ко секој случај душел пинда джене требате наградина кале манушен хоџам. Па лепи мангавсине соске сиунки е група да која со селаминкерава кале чавен, интересно група коте со са религијата на Андре. А Романе чаве, са религија Андреем дискутирине на бут шукара ке ме поздравинавалем па мандачи гема, јек селам джилендер јек поздрав сариненде, значи јеховени сведоци христијани таро со вероисповести, муслимај на сајта на Андреем дискутирине. Лен поздравинаве мен знае дека бучкар тема као вол кад би амен објаснинае кој ја вера прилике солели лапе о муслимани или коте идентична и тане или разликујнена пе о муслимајно, христијајно и јаудија. Ja, šajte laj tematika poviše некои толте и си христијани да шајте беша Па дек не радосно сум нанете вакерава наф, авдие веќе јек крал таро јеховни сведоци кога со крстимо, значи веќе пишињаманге дека коволман де гости ме радуинавам посебно, али намагавато открина пандова наф, ковол значи ија два да шаи па ковол, тешуна нешто и ја верда, не? Кога со ме правдосни со вакери. Тоа шајте вакера, нормално шајек темате кера кај разликујнена пе религија. Со и разлика машкар ко религија, ме вакерава ења вардеш посто религијата не иста, кој е најглавно нешто ко теме. Кој само разликујната. Аке гар, па аке нековала да вада шај, каде кака догоринаме на мен пале, шај тоа значи пало јек или дуј куркија да е и тема, која со ме веруинава дека тоа доста интересно, доста поучно, со ске увек раја нисаве разлики машкараменде увек, значи тенденционално не, него само разлики ке раја христијајна, јаудием са, значи па далеске биоволне шукара калестар да харите кера повише лапин пишуна. Хоџам, манге начула ништо вавер, пошто џанава дека ти батеријата не јавдие доста слабо, значи мато ова одма начул, па туке ек шукара, то Аллах нека наградинал тутте фамилија, иншалла, ме мислам дека доста корис акалестар лелем, дека на кој сар со нормално, ме мислам дека корис, о коментајра козумејаката со пратингјумта не са позитивна, ни јекна не негативно, и така да нарачунинеме на коментајра со ете не повезиме колаја темаја хем конисо начин негативно џана меа да палева керава позитивно и тано. Дека си право тема кера сумања. Да, сега си по правото мислинел, сега си, али јека вакерава кој си некас нешто те вакерол, нека и клол мандеки програма, нека вакерол дела суисире патешуне и лескири да, нели, лескири да перспектива. Нека те правдосиум, а ке јавно повикуинава са, кале праленкова со јавер перспектива мангената си кавен, значи пишнен манге ка договори намен и јавер да перспективете шуна. На не нисо проблем. Агере, хоџам, па некој ти овса 100, Аллах нека наградинал ту, па мен сигурно каде камен пале
за кратко време, значи. Иншалла. Нела и сима бут интересна емисија, ме џанава дека туда сијансуске ко радио да нели ја телефонингиум туја, ко радио да кој имам ги гости, радио Дисбург, и темајта ни недела авена експертија. Значи, ама речаве романе, вирологи, ама речаве докторија, ама речаве хемичајра, кола со кавакерен баш и вакцина. Катерен лафи тари инфункен вакцина. Хоџам, ме џанава дека ту одотекове. Значи, ко вто или и повикујнава ту па некој јавно. Иншалла, те си немам време се, те си немам време. Добро. Па, аке последно шајте апелиране джико маре дикутне, тикнос джикоте и батерија 3, значи шо скрос. Selam isarinenge neka çömen devleye inşallah neka sikloven oça tutno İslami taro Kur'an yazım muşani su Allah amin gibi çalga. Amin, amin, amin. Туке мангава па небите сарсове кирдино карато со 170 гости па джико дики. Аселаму алейкум. Dikkat aleyküm. Пакам декутне аке аквасине о хоџа амаро имера идини саруве сарсу сиентуме сикленели таро повише перспективе, значи тедика и о ислам. Ме на претерингум уопште кодва каде вакерава ако некој ки тема и силе мисаве тенденционална аргументија кола со мангелате анелен ме повикујнава па некој јавно кале кале манушен нека е лен контакт мансер нека и клон хем нека вакерен тешуна и ленгири да значи перспектива или ленгорода начин сар ола адава джанена хем мангенате споделинен аменцер односно амаре муслиманец или па религиозно манушенца. Така да ко секој случај джикеравато ме репозивија. А са околу со на не, значи напишинена ко теме, односно и клоната ро теме, наштите валенко обзир, нашти да ни те постојнавла прашања со ске на некаква правдо тева кера правди тема или софпети кој те поставило пе прашање хоџаске па хоџа одговоринела, а дали ске коваламе сигурно исто и јавер пути по-бувлестела теме, кој те со хоџа да ка одговоринел, нели, о прашање, а мене човаја катета ви те ше поукатела или те контролири накво хоџа со вакел, и па не ти повикујнела саринен, дека ту мене стуме на два шај, па преку YouTube да те дикен Роден Рома Интеграцион Центрум, одо те абониране на мене, колтуме на два шај, па те дикен, значи па некој емисија, и контролиране, значи сакала букја кола со вакело хоџа и ситуме значела шајпа контролиране и агерга ковен нели по информириме. Маги начало ништо повише него мангавате захвалинамато мен ги ове са сте со синсине ми гостија шукарато Аллах нека награднот мен иншалла со тумен агере конструктивно тумаре коментарја му клен хем сиен узуманде па некој са сте со синсине мансар. Еселаму алейкум рахметуллах берекату.